So ibe umaskandi ayile ngoma iyatrenda ke wenibona nje abafowethu beyicula lo mfana uyawuthanda ubhontshisi. So nami ke ngilekelele nami ngenza ivideo ngiyicule le ngoma, ngithi bayazi abantu makuperform Ujumbo ukuthi kuba mnandi stage, sithola yonke into esiyaziyo ukuthi hayi izosonwabisa le mcimbini njenganomuntu ojabulisa abantu. Hayi ngiyiculeke lento, ngiyicule le ngoma ibajabule ke bangisendele Clermont choir. Nayi ingoma yena ikade ngeniphushela, but ngibona sengathi sekuyinto eyisikhali sokulimaza Ujumbo, ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngokwegodi ngegodi leli gama elithi ubhontshisi lifika ngendlela